Ndizi TV ubwenso bw'umuguzi nigo bono yakanikiru ndekerene nego kurentera chibice chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonkor boguzi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TV Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomogusi Sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo yekubekira ubumukia yaunchuka nakoba obwonchoreria obubokororekana asumurubiryo bw'esabaria y'obwonchoreria nigo tukwimanya amanke igoro y'ogo chako obwonchoreria koremereria nabwo igo kumanya ebitango birya biraroro boigo nigo tukwigira igoro yabaria baikiranire neganka yabo y'obokoro obwonchoreria bw'ebirenko bigoro Mwancho mulina kwalia lilime yomurubili bwe sabali yobonchuli yomurubili kwa yotu na inche Ndemo Steven Umerana na Steven Ndemo kirari tuko rialamisi enseye muninusu ya Maragoba na boigo mwiroro ritukuri Jumatatu Chinsa Isato nibiri nechidegeke 15 chia mogaso imeya Ndizi TV Obo chenu ni goboro bwenye nchomono asubagima bwao Kurenda asagwe tanaine nako yachena buna gokorobo chenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruiri ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubilio wokomenyokuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kirito kana tokoraririrwa gatokuria na riratokonye igori toke tokoraririrwa ndika kitomenye buya kebocha una gotambe ngobatabinga eanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba aiga Ndizi TV Nago kwanire andonzi asobereto mwancho murigereria Ndizi TV ase Maragoba yabono nechinka kichindana nego kwaligania ase meseito yamangana maya eri nkomainari yato akwaliganire kurose mambi yalengentambe hoika chinse chigabono chiabono Maragoba ninkagerete buna nkwabwateri tukoligi yakerwa ikirase nyomba yao eri nyale okumanya ari yato akwaligane nabo igabalike baito babere bagosangireria kurwa chinse mo oinyerali tukunire Jumaine jitariki ni 14 omutinyi no gesunte kyamasaba omanyekanita buno omutinyi 12 omwaka bwekiri bubere na 20 no yo munyora stariki buno echialero omutinyi buno yorerege nteki yagose kebengi yakolekanete ense mogete unabono omwaka bweli bwemyo chimyisana ibere 1799 nali omurayo mutangani wense ya America George Washington asireti omabwaye kose nali yakwete stariki buno echialero omutinyi buno yorero ayo na yakolekanete asenga kiyo kolenda asiri tukuria lero na rigo sakolekana na kwaliganiri oisaranso ikaseribwa nyare kugosansamuranira na gukumanya sobo ikerano isato chiabo tuko elitere nenkoro kwa Vincent
Onyancha. Asiribo Isato chiabo tugoko ya chakaneli buna abantu bale no bale mani ko bagendrete konyorobo konyi chinsemu asiri tukolia romo komanda wanyanyimbo kurase county ya Kisii Francis Kohori igara umayega bo konya abantu bale no bolema buna umulike ito ya mir gotomanyaza boikirano amatuko amake aetire maiga yense guchengera litukolia abantu bale no bolema na kubeka emerobelyo igoro yo kubakonya bono omo county police commander okisi Francis Koholi nigo aenanire chiwilcha gochiase abana bale no bolema. We are there to support government initiative to support persons with disability and at least to complement what the government is doing. Through our networks, we've been able to so far surpass our target of 700. We've donated so far 800. Today we expected 4 children, and today I have 2. But I've assessed there are those who don't need them, but there are those who are on the way, and we will continue supporting them. Chinga kechecho ebyombe au kubwatirana nenya gitali enene ya Kisii Teaching and Referral nigo na barubo bachakia omorobelyo bogokonya abantu b'emyaka au abo babwate no bolema ase ensemo ya Getembe. Lero otwalenge Getembe hospital ase ogokonyo kwalenge kw'abantu baminto abarwalite chinjira cyo gutenyara usobolema hawa babwate igo abaria baminto bacha ko bakonya bale Kiwa International na People Living with Hope igo to tebangambu yamono sana kiagera atuagunduire inga abanta abange igo babwato bolema bwa chinjira hawao na inde mbabwati ogokonya ko kanene asenge nchomba liko enyara gutara banyale ko bago supply wheelchairs na aso kubwatira nokwo tuachirega kokonya abantu bali Gusii balia kero kende banyorero bolema abandi konya banyoreta achali bakaba balema abalemafu ose kero kende abandi bayibole tuno bolemafu na abantu abange banyale ko bakonyora chiwheelchair ekyo igo nigo tokotagambia mono gucha serikali asokoruri bageli na kokora partnership togo sabanga tubwatirane tunyale ko batuko reduce disability ase binyoro byaito gati abantu bali banyora obokonyi nigo bagokera obokonyi obu ngoneneria egora session twacha lero ko obokonyi gaiga ngo batenga mbia mono mbanga wheelchair ase umwana ono twakire mbia mono ekikiande tagaiga nande giankonyire nanyori kero gianchandete nande matakonye kujibosio nande mana basesenie ande mana gotacha mogendere paka mwegotere amaena twaro ngambuya nande mbuya nabande bagendere ko cyana baro babe bagokonya kaboigo mbuya mone ko era muragendere gokonya abantu baito abo basinyiruko genda egere banyoro engenjo yo gotara kurwase bale ginko reporter ya Egetaseni Ndizi TV elitaliane Mildred Momanyi. Biyamono Mildred Momanyi asoroboti rwa senchira yoboikirano utogotikano roboti rwa Mildred Momanyi igorobuno omokomanda kurase county ya Kisii Francis Koholi ya nyarega kuruwa bokonyi igotokomera na Ndemo Steven yogotomanyi buna na onyamaiga yendwali ya COVID-19 wateka sense ya Kenya iye rogoturuwa niubo unchoria na bwegosalia uchumi yense nigobono abasayi bagendrete kwerwanerera Ndemo na Mange na omenyete bokonga access street ya M hospital ajira discover nga kuna juice fruit inaitwa magma ibagoro say juice fresh kabisa from this natural sources mnemesi endimu ne chinja ya kawaida twarenge gosoma keyune ndugu ya no monene ngobwati tokonya go discuss yake igonka nkitora akore tonyare kokonya abantu elinde bagendere gokinia afyabo tokachoranga tokarora ase interneting abantu mbaroro bakorosie juice natural nende tokatebanga tonyaro korete gente kega Gusii naboge ko bage konya abantu abange bali bategete go chincha fe yabo
Obwo nabwo bonchori bwa basai babere be familia yemo abwo bonchori bwa bwanyara gokina nonye ndwali ya COVID-19 gwateka iyo yaturubanie biasara ebinge ensengima engake ya COVID ebiasara bembi anyara comment kiagera abantu abange mukutaika we natebetenga akero monta gotumie tangawizi endimu na bego boost immunity yabo to appreciate tinga customers imba chitegaiga bakanyore juice yo mosie burukanire tangawizi ne endimu ekagenda kobakonya kereke kia corona ekikia begetambi. Well, that's why to anchire mono nebinde byabere bigoto sibyemebere onekera to konyo to konge to guswete mibere yaito gwetera omukeno gwetuma kwabo banalire kugendereria ire abaguri kogokero bonchori bwabo abwase bono bagusaba basai bande babwatie enchere yugu ekini ne serikali kwegerera bonchori obokoboke burande bya again to jena sabenga this small enterprises business era konyu gweta samangana mna yechi county bare du samangana taxi na samangana electricity from the national government bare du the cost of it na libutu anyara go post as a business mune ye bona bage karbe tangire ko kore bintu binga bine biya beira libaga asoko kore gasi yabo bene na kubwa muno bararike no emonto nde na inde serikali nibwente kuingiria gati bine biasara bya basae bagokina aseboniga serikali nibwente goteke time igere go boost biasara bya basae igere bibakonye go chibosio abasae ba Kenya nabo bako improve the revenue of Kenya ase okonyora ngakero monto nabwate biasara bya ako improve country gojenge ense ya Kenya okogania kwa bonchori abo no gokina kwabo elie biasara byabo koranda na kulika abantu abange serikali se kuingiria gati erinde nyare go to boost na boto kwendale ase nchira yo ko improve abasaya bandikira batake biashara bine bigabira abakonya ko be atana ne miremeri ndeta abakonya wetera omugano ye Edwin na Hulda tonere gwese mina gwesa mimono mono buna basai buna kero bwatekerenga kunyara gukegera na kogesira na kunyara gukagendereri bakoikeria ngeri yao ya kira rituko ginko report legeta seni kia Ndizi TV korwaiga ase Hema Street egotoka imeyo mochiobo songo eli etaliane Ndemo Steven mbuye muno Ndemo Steven asoroboti ro asenchira yobo ikiranu togosika mutwe gocha soroboti ronde abakoli mirimo kurase University ya Rongo asiri tukoli ya kanelero ligo bagendra no mugrobo bw'imirimo korengana n'abakoli mirimo kurase University yo ligo bagote yabuna abasembanya wakona ngeri yabo egento batebire kego segeta rugotigara as omugro bw'imirimo ligo bagoserera gutera n'imirimo goika University yo yanyare koigwa ebiriro byabo nigo cinga kiekyo batebire buna asama tuka mange University yo teriko bakana kibasa cie cardos NHF egento bagoserera KS University yo enyare koigwa ebirero byabo. Of the 2017-2021 CBA that has denied the members the full pay of their salary. We are at the moment we are in the old salary, earning the salary of 2013 when other universities are earning the salaries of 2017. We are having so many grievances. Besides the salary as such, the membership are not covered. We lack the medical cover. And so it is between you and your God when you fall sick. This is very unfortunate, especially for members who are serving a big institution like this. We want to direct our information to this council that the university working staff wants the medical cover as soon as yesterday, so that their health can actually be taken care of. Now, besides the payment, that is the salary, and the medical cover, we also have other grievances. The pension is not up to date. The reviews are not up to date. The deductions are never remitted. NHIF. And so many other things, as we are talking. We have been patient enough. But a time comes when you raise questions, and these particular questions need answers. We are seeking for the answer.
Omunyakirobo bwekiombe kyobochore ne chimbebe IBC wafula Chebukati ni gobona rogo kura na boigo kubabolia abana siasa amona baraiko ene kibunanko bwati barelichiko liogo takora emechango mulikeito bwa mangana mayasa nyarangi ontita baraza noroboti urwa senchira yobo ikeranu. Chitariki kianda omotienyo nane omwaka ogocha o 2022 nigaba Kenya baguche gokoroba choli iliogochora abarai babo baraganie. Ekiombe kyobocholi ne chimbebe IEBC gekoragwa n'omunyakirogoye wafula Chebukati nigo araririe na gotebabuna emechango gose arambe korwa sabarai yaika omoelio chitariki kianda omotienyo yo. As a commission, there have been many important issues arising as we journey towards elections, and key among them, the issue around fundraising by persons who wish to contest in the upcoming 2022 general elections. And this is well spelled out in Section 26 of the Elections Act. The deadline for participation in Harambes was on 9th of December this year. Chebukati nigoboigo arwege kurege tindi igoro yemechango wose harambe egenta tebire keragere abange babarai batangwe korwa ase guchakonyora amasakara yebyama. But what happens is the returning officer you'll be presenting papers to as an aspirant. If there's a complaint that you were involved in Harambes against the law, will reject your nomination and you will not be able to stand for election. Wikirabono ebyama emerongetano nebere na bibere nigo byikiranirie amachiko namarago kolengana na IBC abwase binde ikomi bitaraikirania amachika yo. And I'm pleased to confirm that the Commission has completed the second review of the nomination rules, and from this review 72 political parties were found to be compliant with the rules, and will in the course of this week, I hope tomorrow, be issued with compliance letters or certificates as guided by the provisions of Section 27 of the Elections Act. The Commission will also inform the 10 political parties who did not comply of the areas of non-compliance. Chinga kiechecho oyo koligia ekerogo kyobo jumbe imeya nyalibali masaba Mark Botongole nera na kwanera igoro ya siasa ya Gusii na gotebabuna ekiombe giechimbebe nobocholi IEBC nigo kianyara ko bagekuralia munange chekolikia naende omotienyi omotangani omwako gocha abwasa bolirie abagusii bonsi bali batanyoleteli bagali okwelikia banyale kwelikia eliogo chigwaka chikura ngocha gochaka tole naende ko register chikura motienyo January aye kiombekerio kyobochori kia IEBC ya tutangaseire iga abantu baito murainya sawa chora lakini nyonya sawa chora gweteresa abantu igo bali batarerikia twabasorere mojo kuigorerwa moche kwesobonge egereche kubakonya mochora barai baino Baigo osabire abagusii bachora barai bamagenderero na korwa esegeto gochia ase abasae achore kurwa sibali barachiche tobekera tiri tomanya muntu kiora akoreki oratorusi kurwa getambo gereke mu gochige tambo gerokendo oratoletera amagendero igoro ya Kisii County engima iwonda basabe genteka mu totebenga youth kwa uchumbura nto basawanja totumike bobe etutagete mwake chikura muligio murayo orabakonya barusi siko na bwobo semia korwa se Botongole ochia sabarai bakoligia ebirogo ao byoborai byomwaka ogocha kuligi chikura balegetina bali togochicha twara maskani twara omorembe digichukura no morembe tigagochaka koleta eburaburu egochaka kogera abantu baitu bachokorwana. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV.
Biamono Sara Nyarangi on Ndizi TV asoro bochuru asinchira yobwekiranu monchu muligeria inyoransia nigogende tukanyora gwetera Ndizi TV obwansu bumugusi unabotambe na bogo tobwati gwetera nsemeli ye mtandao nsemo ya Facebook tobwati buna Ndizi TV News na boga nsemeli ya YouTube na bogo tobwati buna Ndizi TV News na bani gorchi nsemo chirichia Maputo Mozambique nsemo chia Lilongwe Malawi awatonyora gwetera www.ndizitv.org .ke gotoka ndo mutumokomoke tokwirana ninjiko kumanya mange gati yabo ebyama mbigende tokwigurwa ekyama kyabango igokwigurwa ne kyama kimaika Democratic Action Party Kenya ngogokera ayo ninkomanye ndo mutumokomoke tokwirana ninkomanye toska. Ndizi TV ubwenso bumugusi nigo bono yakene kirundekerene nego kurengera chibice chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonko bogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nichi semo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Je, wajua kuwa jiji la Nairobi lina idadi ya watu milioni 4.4 na wajua kuwa tangu tujinyakulie uhuru ni hospitali 4 za umma tu na zingine 2 za matibabu maalum ambazo zimekuwa zikitoa huduma za matibabu kwa watu milioni 4.4 wanaoishi jijini Nairobi. Hospitali hizi za umma zilizokuwa awali ni pamoja na hospitali ya rufaa ya Kenyatta, hospitali ya Mbagathi, hospitali ya Pumwani, hospitali ya Mama Lucy Kibaki na pia 2 za matibabu maalum ikiwemo hospitali ya Mathare na hospitali ya rufaa ya National Spinal Injury. Hii ndio maana chini ya uongozi ya Rais Uhuru Kenyatta, huduma za jiji la Nairobi NMS imejenga hospitali mpya za umma 28 katika maeneo tofauti jijini Nairobi. Hospitali hizi 28 za umma zilizojengwa upya sasa zinawahudumia wakazi takriban milioni 3.1 katika mitaa ya mabanda na maeneo mengine jijini Nairobi, ikiwemo hospitali ya Soweto Kayole ambayo inawahudumia wakazi takriban 50,700. Hospitali ya Muthua Uthiru ambayo inawahudumia wakazi takriban 55,500. Hospitali ya Gatina Dagoretti ambayo inawahudumia wakazi takriban 63,000. Hospitali ya Gishagi Kangemi ambayo inawahudumia wakazi takriban 24,200. Hospitali ya Mukuru kwa Ruben ambayo inawahudumia wakazi takriban 27,100. Hospitali ya Mukuru kwa Njenga ambayo inawahudumia wakazi takriban 24,500. Hospitali ya Tasia kwa Ndege ambayo inawahudumia wakazi takriban 28,600. Hospitali ya Kianda Kibera ambayo inawahudumia wakazi takriban 61,500. Hospitali ya Undugu High Rise ambayo inawahudumia wakazi takriban 14,700 na hospitali zinginezo ambazo zimewafaidi sana maelfu ya wakazi wa Nairobi. Maendeleo haya ya ujenzi wa hospitali za umma katika mitaa ya mabanda ni kati ya malengo kuu ya Rais Uhuru Kenyatta ya kuhakikisha kwamba huduma za afya za hali ya juu zimeletwa karibu na wananchi wa kawaida na kwa bei nafuu. Sasa wajua. Je, wajua kuwa Rais Uhuru Kenyatta ametilia manani suala la kuwaunganishia Wakenya umeme? Tangu tujinyakulie uhuru hadi mwaka wa 2013 ni nyumba milioni 2.3 tu zilizokuwa zimeunganishiwa umeme. Lakini katika miaka 9 ambayo Rais Uhuru Kenyatta amekuwa uongozini, jumla ya nyumba milioni 6.3 zimeunganishiwa umeme. Hii inamaanisha kuwa nyumba 1787,500 zimeunganishiwa umeme kila mwaka tangu Rais Kenyatta alipochukua uongozi. Kenya sasa pia ina megawati 2,600 za umeme ikilinganishwa na megawati 1,300 zilizokuwepo kabla ya mwaka 2013. Juhudi hizi za Rais Kenyatta zimeiweka Kenya kwenye nafasi ya kwanza Afrika katika uunganishaji wa umeme.
Kenya pia sasa inatumia 73% ya nishati safi ikilinganishwa na mataifa mengine barani Afrika. Sasa wajua. Nende mwancho mulgereria nigo twiranire asentunde ya kabera semese ya mwangana Amayia Chinsa Isato chiabono botukeringendre gokumanya ali atwabere to kwaliganire korwa asemambi yalenge ntambe weka Chinsa chigabono chiabono obutuko omurai bwe kyama kya UDA boigoro omokonyo omurai wense William Samoei Ruto nigagendrete neganga yaye yowe yakere ekoko anena asensemeli yomurobiri ya bottom up economic approach nigo chinga kyo chiabodi bali bakoligia oburai banyale teba nkibago chiko bakolera abakenya buno mulikyo itomangana Amayia Brian Sagnisena agotomanyia inse yemetienyi etano netatu iligosoa sobo cholio bonene bwense ya Kenya ekerundo gyokoni ngana ya bottom up economic model nigo kerabugo kia umaraibwe ngane yo uyubo igoro mokonyo umaraibwense ya Kenya muske Dr. William Ruto ali asoro gendorugo ikiana boigo ikera abantu bonsi na kubabolia ko yengane yo okoboko wale ambao tunashindana na wao kwa sababu hawana agenda ya kuuzia wa Kenya kama hii yetu ya bottom up. Hawana track record kwa sababu hawajajenga barabara, hawajaunganisha stima, hawajajenga TTI, hawajajenga kanisa, hawajasaidia kina mama, hata sadaka hawajatoa. Sasa wanatumia mbinu ya kulazimisha watu kutumia maofisi ya serikali, DCI, EACC, sijui wapi, kujaribu kushurutisha watu. Gokwana asege karona barai na boigo abamenyi kurwase county ya Samburu niga barai ya bakwe bwatania nere Ruto bamomochiro muraibwense ya Kenya muske Uhuru Muigai Kenyatta asogo tekerani ira ya yo kumubwatese ya Ruto aseganga ya yo kora ense ya Kenya nganonya magega ya Ruto kumubwatese ya ase Chintunde ibere. Uhuru Kenyatta alituambia yake 10 na ya Ruto 10 na walikuwa mbele ya madhahabu na walikuwa hata wameomba wakapiga makoti. Wakenya wakasikia, tukatangaziwa kila pahari. Sasa imekuwa ni ngumu kuondoa hiyo vitu kwetu. Na sisi tuko kwa bottom up, tuko kwa Asla Nation na atubanduki, tuko hapo na tunabaki kujenga serikali. Kila wakati, na nyinyi ni akina mama wa kanisa, kila wakati tunamuona naibu wa rais akipiga magoti kanisani, akiomba. Mimi yeye pekee ndio nimeona kwa wale aspirants wa rais akiwa anasema anategemea Mungu. Hakuna Turkana utapata hayuko na deputy president. Sisi Samburu ndio utapata ile kidogo wanapotea. Tutaenda kujaribu kurudisha. Korengana nagati ya bara yabwo nigo batuguteirare omoyaga wa Azimio la Umoja uyokore gatech tariki 10 omutyenyoyo nagoteba egari yo gochya nyumba yo bara igose State House nigo ekorundi wa nere Ruto. Hiyo mlisikia mkutano ulikuwa kwa Raila huko. Si mnaijua hiyo mkutano? Brokers wawili wanasimama ati kusema ati huyo gavana Nyandarua na mwingine anaitwa Murathe. Ati wanasema walidanganya Wakikuyu wachukie nani? Raila. Ati na sasa wataenda tena kuambia Wakikuyu wampende. Itawezekana hiyo? Kikuyu si watu wa kutapatapa namna hii. Wamesimama na wamesimama na deputy president. Alikuwa anasema asaidii watu kwa sababu ako nje ya serikali. Siku ameingia handshake. Amechukua barabara yote, amepeleka Kisumu. Kuna barabara ameleta Samburu. Kuna maji ameleta Samburu. Ndio Wakamba wametoroka yeye. Watu ya Pwani wametoroka yeye. Kwa sababu alikuwa anajificha kusema hawesaidia kwa sababu ako nje. Mungu atatufikisha mahali ambayo tunataka kwenda. Na mahali tunataka kwenda ni kuchukua State House pamoja na wewe. Nonyachi kampeni nchira cha Kabene ni gavana siasa kurwa ase mirengo yonsi wagendrete kwe yakera ekoko. Eretariane Brian Sagini Isena.
Brian Sagni Isena biamono asoroboti uru asenchira yobo ikiranu togotigana nere Brian Sagni Sena igotogotigara asensemo ya siasa ibyame binge nigo bigandreto koigurua nabo igogo chaki wabosio wabochorio bonene bolibosio ekiama kia bango igabono koigurua bene ne kiama gia DAP Kenya Democratic Action Party Kenya ekianyara koiguru bene litukulia lero miyomuchu Nairobi ensemo ya Bomas abari aoni go baikirana aso igura wekiame kikati yabo omwaziri wa Peter Munya omugavana we county ya Busia Hospital Jamong nabo igo Eugene Wamalwa ngati yabarayibekera naso ko iguru bene wekiame kyo nona boni ge kagirebuna ekiame kibono ni okiguchiko bwata na osego chiko koboko obubwatani omo anenensemo ya azimio la umoja elikonyara kumwakere koko omoko somuraywe kiama gya ODM Redinga omuraywe kiame kyo no mubunge okandunyi wafula wa mnyunyi abu ase umuliki wekiame kibono anyara gochoroko wo mubunge otongaren SL Simio. For agriculture, at the center of that revival of agriculture, the sugar sector is at the center of it. Kwa hivyo mimi sina mengi zaidi ya hayo. Najua mimi naona jua mkaa pande hii ya Western mnaambiwa huko mlima tuko wapi sijui wapi. Msidanganywe na mtu. Mimi nawaeleza tu, mimi najua natoka huko. Msidanganywe na mtu yeyote. Watu wa mlima saa hii wote wanarudi kwa Raila Amolo Odinga. Wote. Be careful. Kuna accidents nyingi. I hope you can go back to where you came from in peace, and we hope that the next election will play a major role. To lead this party as per the last resolution to engage with other like-minded parties towards forming the coalition and the next government. Sababu mukiwa hapa niwaambie muna bahati kama ya mtende. Na huyu daktari wa vyama ndio sasa atatumwa atafute Peter Munya na PNU. Sababu yeye ndiye aliunda PNU. Atafute Kiraito na Mbas. Mimi ndio Hospital Jamong, gavana wa Busia. Nafikiri kwanza I should congratulate the party leader wa Munyenye and the Secretary General Eseli for being elected today by the delegates. Na nimeona hapa there is hope here. There is hope here. So, nyinyi watu ya DAPK, I've come here to give you the moral support. So good you have announced that sisi wote tuko kwa azimio, isn't it? Togotigana no roboti urugosuka mutogo cia soroboti ronde abanyanyimbo ba masomo bekerenga keiguru ni gobono ba mochiri oboti ni abanyanyimbo National Police Service asamaganio yogo keyengeria ba konyora kiromutinyi na boigo aso kuba keya ebirugo abanyanyimbo babere John Kariuki na Mesha Kimthuko nigo baikira sekigambiro kwa mirengani yoyo ke wengeria bona boigo okonyara go ke webirugo nigo chinga kechi omwegererio bo Danstan Omari atebirebuna eyunenchira yemo yokonyara kuonereria abanyanyimbabu. Wengi wa wale maofisa walikuwa wamechukua maloni, wengi wa wale maofisa walioa, walikuwa wanalipa dauri, wengi wakafanya mambo kwa sababu ya ule mshahara, ile payslip waliokuwa wanapata. Sasa mishahara yao imekatwa kinyume na sheria za International Labour Organization. Tumeenda kotini sababu wale polisi wamebaguliwa kinyume na sheria zinazosema. Kikosi ambacho kimeadhirika zaidi ni kikosi cha national, kile cha regular police service.
Nyoronsia ya nigo gendrezo kwa nyora wetera Ndizi TV obwansu bumugusi gosuka mutwe gochi asoro botironde omugavana bwe county ya Meru Kiraitu Murungi nigo bono atebire buna obura imboli gochikoira na asensemo ya Mount Kenya. Murungi niga atebire buna bwekero bura bwatoko cha sensemende nigera chikoira emyake mengo maikoro no chance ansemeyo nigo chinga kiechi atebire buna tamanye tiningi kera korekane ekero bura ibura soke gochi siko ya Mount Kenya. To lead our people back into poverty that we saw during Moi's time again. There will be no leader, no president coming from Mount Kenya region. And I'm sorry to say, even my friend JB, atajaribu sana lakini sioni akiingia. Yeah, we can look for something else. Lakini hiyo kiti, wakati huu tukubali, we will not get it. Minimum 10 years or even more years. Could even be 20 years. Wakati mtakuwa nje, what will happen to us? Walimwensi mwaganda toto bwati kuruchinsa mwatiri Kabul, Afghanistan, gozija Rivani, Armenia, na bao Kinshasa, Democratic Republic of Congo, konkuwe nembia mono asa wachara gotengera Ndizi TV, na boigo ayo muligedio Ndizi TV, asa utubate margowa ya bono kuwa kirambia asa wachara gotengera manganama ya kuruwa semesa itu ya manganama ya Chinsa Isato, chia botuko walimwensi tuwa bwatira na semesa ya manganama ya balibari gani Janet na Brighton, na boigo petunira mokira kuransemire ndiye chibicha, konkuwe nembia mono asa okobwatira nabalika baito mwensi kobera nimbya asogochora kobwatira na amona into buna botambe amaiga yemesa ya manganama ya akobekera abamenye kuruchinsemo chiri chia magombo ime ya kebirigo mwensi walitu bwatirana bya monogo ikana ndenga kende asemesa ya manganama ya nyora chikoraga 12 chia mambya maiga yokobokanya sai no mera na Brighton makori amona sara nyarangyontita asomoroberio obwenza kyo mweryo omangana ya senchira yobo ikirano literene nkuru kwa Vincent Onyancha. Ndizi TV, ubwansu bw'umugusi.